ha po ademani tum pilo po ke han bora ke han tum pilo ko si claim ko naima semer bangke 6 dul area ma asnili tum pulo ek number bangke nang itu lahir ke so draft delimitation ke claim la bangke nang itu tak 6 dul area 6 dul dijab sit la ke general area so Nasional itu pulau artikel 331(c) dan artikel 32 labang nim cibi dan senang itu delimitation namanya itu lagi rijab sit में लगे पार्लियामेंट में असेंबली में so pakai nim cibi labang dulu ini pakai publication of draft delimitation proposal for Karbi Anglong district, West Karbi Anglong district and Dima Hasao district should be done on the basis of member of autonomous council constituency under a legislative assembly segment wise. So ini tuh pulau non ini tuh take long so kesemar tangtel itu long lo so tupi so pi long det penambangke six itu penangtan ini menobong tay mulong tay so tuwi dulu kapre mau pakai basis bangke labang ke गांव पंचायत बा गांव पंचायत से विशेष के ब्लॉक त कार्बेंगो के नाम खुलदन त बंगे टाउन कमिटी बा ब्लॉक labang के कुछ रिफ्लेक्ट पॉलिटिकल alam का बिना बता काम से पॉलिटिकली से मत दाई प्लस labang के टाउन कमिटी labang ब्लॉक डेवलपमेंट चल रहा है सब बेसिस के एंटरप्रेन्योर को रिफ्लेक्ट भी lasi la so na itu no saniti pula jok che lasi itu Karbi Anglong autonomous council amendment constituency 26 Pajini of seperti pelaku international Auditorium no si election commission ke wakusi ini ditemukan wajib dispen atau election dispen itu kalau Pajini lo sehingga cuma apa itu men pintu yang mau memorandum tentang ko dolar ko ta na kan ini ini tum ada way inside of it kan sih itu kamu kan sih aku bagai itu contoh kamu kan memorandum antam itu semak ko ini tuh salah jauh kan sih hang lama personal kan so memorandum ke lain itu tuh in respect of draft proposal on the delimitation of parliamentary and assembly constituency subject yang lo ini tuh chronology kecing tem semer bangke asam lo delimitation dua MLA lapen MPR angwai ha claim pun sungguh one public comment kita theklo mo 126 MLA seat lama situ Orangnya yang pasti pabeda itu di langsung pensi, itu Karbi Anglong itu isi belum. Jadi ini tuh kayak yang bangke, ada gue kriket homangi pula kimi, Karbi Anglong di masa perma, apa namanya poke dolo, ada gue kriket kayak, jadi langsung bangke, ini itu bangke kriket kayak bangke isi longcor, berarti. 26 तारीख का जून आणि हिता मैंने कितने चिकित्सा कमिशन of Pajini lo Pajini pensi la Pajini tu mangga reiterate lo aku pusat itu nama mangga la Pajini tu mungkin tordela namina la hai dong tego la masih dunia bangga ada bela kronologi ni dithandet pena pi bangga apitu ini tu basis label block development basis entame la so basis pensi la bangga so draft delimitation of proposal pakai smart city labang mo pulutan tela pakai kalau polling station ke onasi kita angma nung si kita angma MLA baik si claim nama kita untuk lakukan cepat nah tahun kemarin kita macam langkah blok cara macam langkah masih politik activities itu sih administration itu sih langkah untuk lakukan itu gampang kan gampang pencet itu nggak gampang pencet itu ke konsensus bisa siapa mesti lah sudah pasti sih mid of besok itu nih immediate That's the high pitch of Kido Alam to plan. It home immediate to rectify
the missed anomalies and discrepancies as shown in the draft delimitation proposal. Terus kicok itu orang mengenal itu ya, pakai silakan terus. Lalu cipta kayak ini lah bang isi tu, hini bang ke, dah, heglong nang di kedua aku lah permanent solution mana, lagi inter district problem inter district itu kan lah bang ke kapre Karbino Thomas Council kan kapre lah samar lo district kan cipai lo, semenangan kalau berahut, ya sama kan kami ini normal aku itu memang sokong kan. Cincik saya cipong saya, jadi tongti naik itu nah, sih. Ini kumpul apa? Permanent settlement of contiguous interstate and inter-district bordering areas of Karbi Anglong district and West Karbi Anglong district respectively. Karbi Anglong district, West Karbi Anglong Cipailok. Itu doang interstate belum. Negara pada Cipailok, open untuk kami, personal